Wal jannatu wan naru mahluqatanil yawm la tafniyani abadan. Abu Hanife rahmatullah aleyhi aytты. Beyиш menen tozok bugünkü күндө жаралган, учурда жаралган. Al ökösü tübölüktü. Бұл сүйлөмдө эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Бейиш жана тозок. Демек, бейиш менен тозоктун жаралгандыгы жөнүндө эки көз караш бар. Биринчи ахли суннат вал жамааттын көз карашы. Ahli sunnat wal jamaаттын тактап айтканда Аш'ари матуридилердин көз карашы боюнча, же ушул маселеде ким пикирлеш болсо ошолордун көз карашы боюнча эмне экен? Бейиш менен тозок учурда жаралган. Алардын учурда жаралган экендигине төмөнкү аяттар жана хадистер далил болот. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Али Имрон сүрөсүнүн 133 аятында мынтип айткан: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Wa jannatin arduha as-samawati wal arz uiddat lil muttaqin. Kenendigi asmandar jana жерлердей болгон такыбалар үчүн даярдалган бейиш. Же болбосо тозок тууралуу келген аятта Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Капырлар үчүн даярдалган тозоктон эмне кылгыла? Корккула, сактангыла деген. Байкап турганыңыздай, бул эки аятта өкө теңинде өткөн чак этиш колдонулган. Өткөн чак этиштин мааниси эмне? Өткөн чакта эгер бир иш болгон болсо, анан сиз өткөн чак менен эмне кыласыз? Кабар бересиз. Мисалга, эгерде 1 саат мурун же көчө мен эгерде кандайдыр бир ишти кылган болсом, мен бүгүн ошону кыргыз тилинде мен өткөн чак этиш менен айтам. Бул ошол сыяктуу эле Кудай Таала өткөн чак менен этиш менен азыр кабар берип жатат. Бейиш менен тозок эмне болгон? Даярдалган. Бейиш имандуулар үчүн, ал эми тозок капырлар үчүн даярдалган деп туруп өткөн чак менен этиш менен айткандыгы учурда тозок менен бейиштин бар экендигине эмне болот? Жаралган экендигине далил болот. Ошондой эле сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айткан: А'адатту ли ибади салихин ма ла айна раат ва ла узуна самиат ва ла хатара ала калби башарин. Мен солих кулдарым үчүн көз көрбөгөн, кулак укпаган, ойго келбеген нерселерди даярдаганмын дейт. Бул хадисти байкап турсаңыз, бул хадиси кудси, мааниси Аллах тарабынан, сөзү пайгамбар тарабынан болгон хадистерден. Аллах Таала эмне дептир? Мен өзүм солих кулдарым үчүн адамдын көзү көрбөгөн, кулак укпаган, оюна келбеген нерсени даярдаганмын. Бул хадисте дагы өткөн чак этиш менен эмне кылып жатат? Айтылып жатат. Андыктан учурда анын бейиштин жаралган экендигине далил болот бул дагы. Эми бул маселедеги экинчи көз караш бул Му'тазиле агымынын көз карашы. Бул агымдын көз карашы боюнча бейиш менен тозок учурда жаралган эмес, кыямат күнүндө жаралат дейт. Бейиш менен тозок учурда эмне эмес? Жаралган эмес. Буларга жооп катарында жанагы жокоруда айткан аят хадистерибиз жетиштүү болот. Андан башка дагы далилдер бар, бирок терең киришип кетпейли. Экинчи маселе бейиш менен тозок түбөлүкпү же жокпу деген маселе. Бейиш менен тозок түбөлүкпү же түбөлүк эмеспи? Бул маселеде дагы кайра эки көз караш бар. Ахли суннаттын көз карашы боюнча бейиш менен тозок түбөлүккө калат. Абу Ханифа рахматулла алейхи мынтип айткан: Ким бейиш менен тозок аларга кирүүчүлөр киргенден кийин жок болот деп айтса, капыр болот деген. Капыр болот, динден чыгат деген. Ким эмне десе, бейиш менен тозокко кирүүчүлөр киргенден кийин жок болот десе, ал капыр болот дейт. Анткени ал бейиштин түбөлүктүүлүгүн танган болот дейт. Абу Ханифа рахматулла ушинтип айтат. Эми бул маселеде экинчи агым бар. Жахмия агымы деп коет. Бул агымдын көз карашы боюнча бейиш менен тозок жок болот. Бейиш менен тозок эмне болот дейт? Жок болот дейт. Булардын пикири боюнча ушундай. Ошол эле учурда биздин алымдарыбыздан Имам Насафи рахматулла алейхи дагы мынтип айткан: Жахмия агымынын жанагы бейиш менен тозок жок болот дегени туура эмес, ал ката дейт. Wa huwa batilun mukhalifun lil kitabi was sunnati wal ijma. Бул жахмия агымынын бейиш менен тозок жок болот дегендиги бул батыл, туура эмес, ката дейт.
Antkeni bul Kur'an'a, sünnetke büt alımlardan, mujtahid alımlardan bir pikirlerine karşı olup eseptelet deydi. Oşonduktan biz emne deytkenbiz 5000 tozok bol tübölüktü deybiz. Tömünde tübölüktü ekendigi turalı dağın daliller kelet. وَلَا تَمُوتُ حُورُ الْعِينِ abadan. Abu Hanife rahmetullahi aytdı. Beyişteki hür kızlar hiç kaçan ölüşmeydi. Alar tübölüktü dedi. Beyişteki hür kızlar tübölükü kalışat. Ankeni İmam Zahhak'tın köz karaşı boyunca Allah Teala'nın tömünkü sözüden alar bötöndölgün. Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de aytad. فَسَيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ. Asmandağılar canağı surnay tartılgan kezde, akıret bolğan kezde, asmandağılar menen jerdin eli büt bardığı ölüşet, çok boluşat deydi. Kuday Teala kaalağanlardan başkalar gana deydi. İmam Zahhak mına uşul meseleni emne deptir? Bular oşul Allah Teala canağı çok bolusunu kaalağanlardan katarına kiret degen. Birok taktalgan boyunca köpçülük alımlardan da izildi alımlardan köz karaşı boyunca hür kızlar bul canağı illa maşallah Allah kaalagandar gana kalat degenin ayatkını aslında kirbeyt deydi. Sebebi bul asmanlargılar menen jerdegilerden çok bolusuna dalil bolot bul ayat deydi. Al emi beyiş bul asmanlardan üstünde antkeni alarga çok bolu ne olbayt çok boluga uçurabайт degen dagın pikirde aytkan alımlarыбыз. وَلَا يَفْنَ اِقَابُ اللّٰهِ وَلَا سَوَابُهُ sarmadan Allah Teala'nın cazası cana sıylığı tübölüktü. Beyiştikler menen tozokluklardan tübölükke kalıuları je kalboları turalı kayra eki pikir var. Ahli sunnattın işenimi boyunca beyiştikler menen tozokluklar tübölükke beyişte kalışat. Tübölükte kalıularının dalilleri tömönki ayatlar. Allah Subhanahu ve Teala ayık Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinin 82. ayatında mintib aytkan. Ulaike ashabul cenneti hum fiha halidun. Alar beyiş eyleri. Anda taktap aytkanda beyişte tübölükke kalışat deydi. Halidun tübölükke kalat deydi. Allah Teala başka ayatta mintib aytkan. Kayraydı Bakara suresinin 81. ayatında. فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Alar tozok eyleri. Alar tozokta tübölüktüğü kalışat degen. Başka ayatta alıp karay turgan bolsok Nisa suresinin 56. ayatında Allah Teala mintib aytkan. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ. Ar bir jolu tozokluk adamının tozokluklardan terisi küyüp düşör zaman biz alardan terisini almaştırabız azaptın dağımın tatuğları üçün deydi. Bu жерде қарасаңыз kayra жаңаланып турат Allah üçün azap degen manini aytат. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in başka ayatta Nisa suresinin 122. ayatında aytат. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا. İman keltirip жақшы amal kılgandardı astılarından dariyalar ağıp turgan beyişlerge kirgizebiz. Alar anda tübölüktüğü kalışat Allah'ın uadası çındık deydi. Bol жерде қарасаңыз халидина фиха абада tübölükке kalışat degen sözde aytıp жатат Allah Teala. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari menen İmam Muslim rivayet kılgan hadiste mintib aytат. İza sara ahlul cenneti ilal cenneh وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِي يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Beyişlikler beyişke, tozokluklar tozokka kirgenden keyin ölümde alıp gelip beyişmenin tozoktun ortasında muzdalat soyulat deydi. Andan keyin perişte o beyiştikler emi ölüm yok, o tozokluklar emi ölüm yok dep jar salat. Beyiştiklerдің kubanışları artat. Al emi tozokluklarına kaygı artat.
Бұл хадисти дагы Имам Бухари менен ким риваят кылган экен? Имам Муслим рахматуллахи алейхи риваят кылган. Ушул аяттар, ушул хадистер, жана башка аят хадистер бар. Бардыгы бейиштиктер менен тозоктор түбөлүккө каларына не кылат? Далил болот. Бұл маселеде Кайрайли Жахмия агымынын көз карашы боюнча кайчы пикирде болот. Булардын көз карашы боюнча бейиштиктер менен тозоктуктар түбөлүк эмес, тескерисинче алар эмне дейт? Жок болот деген түшүнүктөлөр булар.